Hi subscriber, I'm back. Voin hi ogas ni som. Klariat. Sang ni som ni pakhatania. Dar za thi dar som pan hi lem ni driat. Ani he ka bike sana chuan. Ani voin chu video toy te ka ron siam le do na riding tips chu chang ron soi ka tu mani. Subscriber te min chunga lom thu ka ron soya ka video te like le comment le share min pe a min share sak thina wangin in chunga lom thu ka ron soya tuna ka video po hi abula tanga ato khenga min en sak le turin in khongai na ka ron dil le chu ni hoina chuanin riding tips tung chang kan soi do na speed riding ngai na mi tan chuanin riding tips kan soi tur hi poimo don khop maya abikin beginners biker te tan phei chuanin apoimo le zual don bi kani point khatna chuanin downshift and engine brake man dan le kongkuala hian clutch me tlum tur ani em ti kan zero don ani tuna chuanin point khatna kan soi ma sang point khatna chuanin downshift and engine brake man dan hei poimo khop maya speed chak lu tukin kan tlana kan ma kongkual in min ron muak nal mai sia 120 km/h ring kan tlana kan ma loka kongkual ron lang nal mai sia ta takhanin beginners biker te tan chuanin talboi ol em mai ni speed alo chak to sia alo sang to bok sia speed ka kongkual ron lang thu ta kha beginners biker te tan chuan talboi ol em ma kongkual hi tal buai mi lovin kon fi tokin kongkual kan ma chon thin tur ani film khur taksin kan ma chon thin tur ani a kongkual kan thlen ma in fourth gear moin kan tlana kongkual kan lu do na khanin engine brake man angai downshift zonga gear thlaka engine brake man kha man ngal kha ngai a helai a poimo deuh mai chu fourth gear atangin third gear kan sifa engine brake kan mang chia clutch kan release dan na hi poimo khop maya clutch ranglu tu ka kan release ani chuanin ake vir chaklu tu ake hnung vir chaklu tu lo muang thu da kha ake lok ake hi ain lok ve theini slipper clutch mang ma ni samo vir chaklu tu engine brake fourth third gear atanga second gear kan lu chian ake hi vir muang thu ta tinga khan in lok ain lok du em ma ake hnung in lok lo tok tur vela clutch atanga kan control ngai ni clutch voile khata kan release pup ani chuanin enganga slipper clutch pang som sari po ni ma se ake hnung kha in lok chin kha anei nge dona ake hnung in lok lo tok tur velin clutch atang he kan control ngai ni chum chin ka tana kongkual ron langa third gear second gear ka da clutch zoiten rồi tục xí là bên cái thả này hiền engine brake cầm thang á clutch rồi té muang nó tục là bên cái thả này hiền thằng chị ha con nào kan lu do na clutch kan release pop ani chuanin klu ko na mai klu hiền mo tu na third gear ring ka thả na second gear à thì hiền với một bữa chú công kual kan lu don hiền in anh kim kan lu ti fel sa vek duran ya brake le position khang tiang song kha kan ti fel sa thap tu ni công kual la chuan in engine brake le hand brake ring ko tin công kual hi kan lu to tur ni tu thei thlat mai ne tu na engine brake rồi ten clutch ka release a thì hiền tuna engine brake ni tuna chuanin clutch kongkual clutch me tlum turan yem dikha kan soi la don ni a chan na toy bera chuanin kongkual a hian clutch me tlum turan yem tia chan na chu kongkual a hian clutch me tlum tur ani lovani ti te kha ka chan na ni mai ta se hetia kongkual a kan tlana hei ti hian clutch ka me tluma
bike engine hin an neutral đấy anh mo thì hiện nay công cụ là căn sáng là căn demonstrate lúc này thì hiện ha tu nạp clutch cầm hết luôn mà engine bike engine hay neutral đấy à clutch căn mẹ hun tu ra chú din do na le transfer do na le traffic jam à le gear shift zone gear shift do na le emergency brake om hun à chia clutch mẹ thùng tu này bác lo ba chuan in clutch mẹ thùng khang ai lo him him công cụ là po thian in du chuan thian in cút point đã thấy thì po hin đã thấy à clutch chú om mấy mấy rõ se le khát thì zong kha anh ấyถ้าวิดีโอแต่บูลทางตอบแค่งมินสักวางอินหลอมถูกรอนสอยถ้าวิดีโอแต่มินละเสียสักเซลตุรินรอนซ้อมหัลบกเจนี่วิดีโอทับดังเนี่ยก็อินหูเละชุดโดนเนี่ยบาย